my prayer ukuthi ingathi sonke singa-understand gogo njalo ukuthi we are not wasting time, but this is a filling station for someone. This is a filling station. Maybe some of us, as the Holy Spirit is leading us through this worship, we are looking at the time, consent of the time. But this catalyst pillar of Satan from the leaf. What a delay you are making in Mkhwanazi. It's my prayer, Wasaba. It's my prayer. But all of us, sifinyelele esigabeni sekuthi sibambe ngale area yakamoya thina odasekhaya. Hallelujah. The times esibambe kahle letinto siyawaba njengabantu labashaya sibhaca. Lokitha sibhaca njengenkosi ahamba neteam yakhe. Nakashaya agitsa kuhle umamunye akabashaya ngizawuyile ngomuntu ambonga pizza uyaqhubeka noma uyasina la yabanga ngabashaya haleluya bani lentela bamusho betibonga usasina ngiyo phela lokwashiwo uMikhali indodana kade yasayo ibeke phahleni boxes vela lelandzele mafilisi nakambona Mikhali ubona David uyaqabasha ujabuli phambi kwabisa sifanayo wase uthi inkosi yami namhla ikihlaze kakhulu phambi kwamaprofeti nekuthi yende nabile uthi David enza awuzelela kakhulu Jesus apostle Sifunzelile ngoba make makagulu ufuna lo. Sifunzelile. Bazalwane once again simbonge uNkulunkulu. Lo hlede emfihlakalweni lesihlalo sakhe. Lesi mengekela ikhathilo yakhe. Moya ngcwele phakathi kwethu ngicela simshayele ikhandla kakhulu egameni likaJesu. Sibusele bazalwane kuba oli bethu family yonke kamasilela. Nabo sibashayele ikhandla kakhulu bazalwane. Sibusele bobani bomake. Ingcebo ingcokade ikhona endlini yaNkulunkulu egameni likaJesu. Sibashayele ikhandla bazalwane. Oh, thank you Jesus. Incoming batikhona ngogogo bomkhulu iPresim Sunday School sibashayele intando egameni likaJesu. Oh, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ngibusele isithandwa sami make Mkhwanazi egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu ngesipho semfati lo sabaNkulunkulu egameni laJesu. Live la uNkulunkulu lithi loyo lothole umfati uthole into lenjani lenhle egameni laJesu. Akusibo kuba kuhle ngani ngemhlobiso, kepha lelisho live la uNkulunkulu ukuthi loyo lothole umfati uthole into lenhle, meaning le-integrity neleba yinhle egameni laJesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Nginubabe ngisizisiwe ngoba Mkhwanazi sibonga. Ngiyayithanda inkosi kakhulu bazalwane. Ngiyayithanda inkosi yasezulwini kakhulu. Abekho umuntu nosemhlabeni nasezulwini nengamthandzisa kwababe uNkulunkulu through his son Jesus. Oh hallelujah. Angathi ngiphelwa ngemagama kusho ukuthi ngingathi ngimthanda kangakanani. Siyeke sifundisane nasifundisana sithi la sekuphela khona emagama kufuna bese sekuchubeka kutendo ngoma sento asiphele. Ngikho-ke la uNkulunkulu lithi ningabuyekeli kwenta lo ngalokuthi kwenta lokuhle akuphele kepha nemagama yaphela.
mina njengenceku enkosi namathathu leninawo nambita dali ukuthi ayaphele emakhaya nangakathi dali ngathi suthi nangathi suthi ngathi ha sengiphelile ngisathi ngicela ngibike nawe ingakho ke naye umthela wethu nasimthumisi ahamba phela magama ukuthi wena uyingcwele wena uyesabela ubese sekuhamba letinzebe njengakuhamba divevedele kwetinyembele leti ngasito letimuni but tinyembele tithuthumela kulokukhona lesebedlela bese sekuvevedele letinzebe ingakho ke lapho wesabelo samandwele then they'll start to burst in tongues kwabo sekuphelile egamela Jesu emagama lephazi bebanawo namawadi ukuthi uyathi nangithi ngifuna ukungena endumisweni lapha introduction nasaphelile moyendo bese ukulanza nesabelo semandla egamela Jesu lesandla sakhe itsila ukulanza ngokuthi udumise okensungene ngemathangisi ngikho Bankulunkulu ukuthi let us enter in his gate with what? Hallelujah. So basabane moyo ngcwele waNkulunkulu ngokuthi nasita kuye sikhambe simvulekele sikhambe simvulekele singamgazi ukuthi always utawuhamba ngala. Hallelujah. Ukuthi akabe ukuthi utawuhamba ngala ukuye sebuthathweni bakhe ukuthi usendela inamhla emini egameni laJesu. Praise the living God. Sifusele iphesini yethu bazalwane nayisisha letandla kakhulu egameni laJesu. Ufisha kwami namuhla ufisha kakhulu lenako bazalwane egameni laJesu. Pastor Sihloko sethu kulo 15 minutes losele Pastor Sihloko sethu ukuthi the presence of God is necessary. Bukhona Bankulunkulu budzingekile noma busidzingeko egameni laJesu. The presence of God is necessary. Hallelujah. Ungadeli into kaNkulunkulu ube ungenabo bukhona bakhe. Ungaqali ufune ukuhamba ususe inyawo ukuthi uhambela kuNkulunkulu ube ungenabo bukhona bakhe. Gama lenkosi yethu Jesu Kristu mabonke. Because of time, but I like us to read the book of Exodus chapter 33 verse 13 and 14 egameni laJesu. Maybe because of Bukhona ngifuna silanze make masilela ndawucela ukuthi udawusuka, but the main verses is 13-14. Start reading from verse 1, 2 and 3 verse 2 verse 1 to 6 then bese uyasuka uya kulo 14 14 and 15. Hallelujah. Praise the Lord. Live Bankulunkulu incwadi Exodus sehloko 33. Amen. Sehloko seqala sithi simakathe ubatshela ukuthi abathuthe. Verse 1. Simakathe wakhuluma kuMose wathi thutha kulendzawo wena nebantu lobakhiphe eveni laseGibhithe. Niye eveni lengafunga ngethembisa kulinika Abrahama na Isaka na Jakobe ngathi lelive ngiyawulipha itukulwane tenu. Ngawuthumela ingilosi yami ihambe embi kwenu ngikhiphe eMakenani nema-Amori nemaHethi nemaPeresi nemaHivi nemaJebusi. Hambani niye kulelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. Kodwa mina ngingeke ngihambe nani ngenxa yebulukhuni bemhloko yenu. Ngingahle ngilibhubhise nonkana endleleni. Bathi kube bantu beve onke lamavi labuhlungu bakhala bonke bayikhumula imihlobiso yabo. Simakathe wakhuluma kuMose wathi khuluma kulama-Israyeli uthi ngithi nineni bantu labanenhliziyo lelikhulu. Nangingake ngihambe nani umzuzu ube munye nje ngingalibhubhisa niphele nya. Khumbulani le mihlobiso yenu khona nitawungitshela ukuthi nitakwendani ngani. Ngakho bathi kube bathuthe enzabeni iSinayi
abaphinzana bayigaba imihlobiso futhi 14, 15. verse 14 Simakadze wamphendula wathi ngiyawuhamba nawe ngikuphe kuphumula 15 Mose waphendula wathi nangabe ungeke uhambe nathi ungaqali usithuthe lapha Sibonge leli vima ke masibele. uphakeme inkulumo namuhla kosemini lujumo lonke nebukhosi bonke ngebakho uNkulunkulu sine babe sithula imichele sibeka phansi Nkosi sikhothama phambi kwesihlalo sakho sikabade uNkulunkulu bakho uNkulunkulu siyabonga ngejwala lethu lelimile sibonga babe nalithuba sibonga babe nalilivi losipha lona namhla emini uNkulunkulu wethu lonamandla kwethu Nkosi nasewukhulumile wena kwemukela uNkulunkulu nakho lokukhuluma empilweni yethu babe siyabonga sibonga Nkosi ukuthi wena usinika lesidingako at that moment of God siyabonga Nkosi ukuthi livi lakho namanje Nkosi linda esandleni sethu uNkulunkulu njengesikhali babe wethu lencwele njengelihawu Nkosi lekumelana nalomubi uNkulunkulu wethu lencwele ngalo babe sifundzise ithando yakho ngalo uNkulunkulu siphathise babi emave uNkulunkulu wethu ekumelana nalomubi Nkosi sibonile useyile babehlane usezilile uNkulunkulu wethu nakafika lomubi Nkosi lithi livi waqoba ngelivi babe wethu lencwele nathi Nkosi siyabonga imini kusiphathisa uNkulunkulu kuze Nkosi sikhone ukugijima lomncintiswane babe abemehlo ethu angasuki kuwe ngoba kuwe babe lokuqalisi nephelelisi wempila kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi ngalo emini usivusetela babe buthongo lebese sibungo ngalo babe emini ubuyisela inyawo tethu ngosendleleni lelo mubi besasithathisa indlela legwegwile uNkulunkulu wethu lonamandla siyalemukela babe khuluma ngalo babe kujuleni kwenhliziyo yethu alithole indzawo uNkulunkulu kuze babe likhule lithele lithelo njengekusho kwelivi lakho kuthi babe nalifike emhlabathini lovunzile liyawuthola babe indzawo lekahle bese liyakhula lithela lithelo siyabonga uNkulunkulu ukuthi uyasithanda namhla emini qhubeka Nkosi ubuse kumunye nangamunye wethu egameni lika Jesu Kristu amen. Hallelujah, praise the living God. He is the lily of the valley. He is the brightest morning star. He is the fairest. He is the so tender. In the book of Exodus, we are learning but just some few verses ngifuna ukuthi si understand yona bese siyahlukana egameni la Jesu. Incwadi ya Exodus incwadi ekhuluma ngeluhambo is the book of journey egameni la Jesu from Egypt to Canaan egameni la Jesu. La ngifuna ke bona bazona sibambisane khona kafishane ngifuna nje understand namagama ekuthi the presence of God is necessary bukhona basimakadze busidzingeko egameni la Jesu. La sifunza khona bazona sikhanza ukuthi kuna Moses lo umholi walesive saka Israel usuke naso eGibhithe la khona athunywa uNkulunkulu khona ukuthi akasuhole lesive ahambe naso aye evele sethembiso lemazange kuthenjiswa bona but kwathenjiswa bokhokho babo Abraham egameni la Jesu. Uyabona Moses usahamba nabo awane cut it short katalekayo ku chapter 32 sikhanza ukuthi Moses ubitwa ngosimakadze enthabeni iSinai egameni la Jesu ukuthi akalanze umthetho because la kunebantu khona nakude umthetho abantu bayabhubha egameni la Jesu. Where there is no vision people perish egameni la Jesu. Moses uyanyuka ulanze umthetho usimakadze chapter 32 uma chapter 32 livi la uNkulunkulu lithi bebaselela Aaron abalinzile egameni la Jesu basaselela Aaron base sebakhonona ngekuthi Moses uzothetha isikhathi leside Solomon akabuyi sokhona kuqhubeka leluhambo lwethu egameni la Jesu. Livi la uNkulunkulu ke lithi Moses nakehla ukhanza ukuthi Aaron sowungelile wabuma sive saka Israel theni asimakhele uNkulunkulu wesikhashana noma uNkulunkulu lo tawumelela
Moses asasengekho egameni laJesu bamnikela ipressure in a way ukuthi wagcine athi lethani ebacici eno lethani onke lama-jewelers leno waphethe bese siyawancibilikisa sesakha-ke lokutaba uNkulunkulu. iBhayibheli lithi loko labakubona ngokuthi kungaba uNkulunkulu wabo bakunika umfanekiso wesithixo selithole egameni laJesu. Lithi laNkulunkulu lithi basasekuleso simo kuchapter 32 Moses wafike wathukuthela waphahlata ematshe aphahlata ematshe Moses uthukuthela yena kunye naNkulunkulu egameni laJesu. Now lithi laNkulunkulu kuchapter 33 sesikhanza lakhona uNkulunkulu soyakhuluma utshela Moses ukuthi uyabona lesive and then it's so interesting because never was akasathi uNkulunkulu lesive sakho but this time around ukuthi uyabona lesive sakho labantu bakho labo nangabe ngihambe nabo umzuzwana ngababhubhisa abaphele bathi nya. There comes Moses kuyasinqakala lesive saNkulunkulu kule nhlekelele uNkulunkulu ayithembisako kiso ukuthi utawuyela ukuthi ngoba banenhliziyo nengqondo elikhulu abafuni uhamba according to my laws egameni laJesu. So la sikhona ke bazasithola ukuthi kunemagama la khona uNkulunkulu athi qhubekani nihambe lentakwenda egameni laJesu njengoba nginiyelele but phambili kwenu ngitawuhamba ngithumele ingilosi ngifika ibhubhise bonke letive letilenge ndiwena but lenkwentako mina angisahambi na. There comes Moses abona inhlekelele ne-disaster letaba ngenkulu kwempilo yakhe kulesive ngokuthi utawuphelela ehlane because uya-understand ngokuthi ngaphandle kwekhona bakho noma usitshele lokuthi utakuhambela phambili wena uyasiphundlela letive letilengembili lesethembiso kepha akusaneli thine loko sifuna kwazi ukuthi besingahamba nalo bukhona bakho buphathi wethu. So now, what is the presence egameni laJesu? Leli gama lethi Bukhona kusho ukuthi Bukhona bazalwane yinto lengasebenza ezigameni lezibili. Singakhuluma ngokuthi ukhona bamoya engcwele because ukhona but asiboni but siya understand ukuthi ukhona ngani nebukhona bakhe. At the very same time singasho sithi bukhona baba beDlamini bufanele lamuhla ukuthi babeDlamini abekhona simbonile ngemehlo. But the very interesting part of impresence yinto lemelele somebody angekho kuleyo ndawo. Uma sawubekisa kafishane sababhasikhathi standards uma utawuthunywa mvunankulu athunywe eveni lokuthi akayomelela lo muthe welive egameni laJesu lo bekade bekumelele ukuthi kufike kutholwe lo muthe welive eKhathana noma kumbe eThekwini soeva lapho nabelamele abe khona utawubese kutholwa unangilamelele egameni laJesu because lokuthi sebuye mvunankulu akushintshe lokuthi solo invitation ithi simukela siphathi manje noma kumbe ebankosi akangwane eveni leli ukuthi it doesn't change that lokuthi kuthunyelwe somebody wafike waba representative yana ngalokho so ngale representative yana ngalokho ipresence yana ngalokho seyikhona anamuthunyelwe. Hello. Impresence bathandekayo it symbolizes into lesiphathe nethanda but something that we can feel and see with our spiritual eyes. That is the presence of God we want to talk about today. So living la Nkulunkulu lithi ke uthi Nkulunkulu angeke msahamba nani ngenxa yenhliziyo yenu lelikhulu egameni lakhe uthi ngitawusuka kini. That comes Moses uya-understand Moses ngokuthi le ndlela lena suka eGibhithe bengiyikhona not just because uthi ngimoses egameni laJesu ngilokhu ushiwe emantini but egameni laJesu nokulete ngakhona ukuhamba ngivulelwa njalo olubovu nokulete ngakhona ngena tonke letinto phambi kwalesive it was just because of the presence of God. So the number topic of today is the presence of God is necessary. Without the presence of God, Musa ukala umsebenzi kaNkulunkulu, Musa shuma livla kaNkulunkulu, Musa kuthandazela abantu egameni laJesu labagulako ezibhedlela Musa phuma eBhayibheli lakho uhambele abantu emakhaya ude lokukhola basimaka. Hallelujah. So the presence of God it becomes your direction.
protection. It also becomes your protection. Why? Because the presence of God is something that is spiritual, but it is a spiritual being. When it's a spiritual being, it is spirit, but it is in the form of a person. The presence it is Jehovah now in the physical world. So the presence of God, it is the one we have the seal of the Holy Spirit. Hallelujah. So many understand the Bukhona basimakaze pha empilweni yakhe overflow kangakanani akhulume athi uyadibile abantu wesokeva la mfika khona bamjikela uyadibile wesokeva la mfika khona abantu bahla noma ngabe ngithi ngiyawa approach nofuna ukusocialize nabo nangiqhamuka bayahlulana bese kuthi babemile ngonani mina ngedwa no akusiyo ukuthi wonani na at the same time the presence yaNkulunkulu iyadictate ahead of your life iyadisusa konke into noma akamele ukuthi ikhanze singene into accidental unexpected. It is the presence of God. So ngizama ulanza lokumqoka Moses la kubona ngokuthi yangena inhlelele ezenzaka Israel nasamyekela ahambe ayeka usukela bese uyabuyeleza wena isaba senkingeni because sesitawudana sothwana sidla uNkulunkulu ungamdlana ngicaphele ningaqethana. Why? Because la kude khona basimakaze khona kunekulwa kunekubanga egameni kaJesu kude kuthobelana kude luthando kude unity because the presence of God bathandekayo niyeke lesikhumbuta umthetho kuphothwa basimakaze ukuthi awuhlale njalo uphila phakathi kwethu. It is the presence of God. When the presence of God bathandekayo idwela phakathi kwethu ibusa iphuphuma niyo lentaba yi-alarm clock yethu nga-12 ebusuku niyo lentaba yi-alarm yethu ngokuthi sesikhathi sokuyothandaza ngolesibili niyo lentasikhumbuta ukuthi sekulesine ngimele niye enkonzweni. The presence of God. Hallelujah. So now Moses understand themselves uyathi nangakeni miyekele ahambe lesive sitamgoba sitambulala siklenzeka because I will no longer be able ukuthi ngishaye ejwaleni iphume manje. I will no longer be able ukuthi ngishaye elwandle livuleke. Why? Because lokho nobekwenteka I understood ukuthi bekusimba it was the presence of God. So once we release God ngokuthi hamba sibonga lokuthi you have brought us to this far. We no longer need you. You can go now. It is your burial point the day you release God. So the presence of God. Uyabhala ke Moses uthi nakabhala leli la uNkulunkulu uvela lamagama ekutheni uma ungahambi nathi. I like it in version King James. Angathi umuntu anoyifumanza. Thank you, Jesus. The presence of God. The presence of God. What's in verse 14? And the Lord said, my presence shall go with you, and I will give you rest. 15 and Moses said to the Lord, if your presence does not go with me, do not carry us up from here. Kunenkinga ke gogo ngambule esigabeni esinene uthole ukuthi bantu mabenyonse bafika esigabeni sokuthi indzaba yensinziso noma yekholo ayinama benefits ayinamsizo ayinalo lisasa lelo lekukhulunywa ngayo ukuthi kunemuntu lotako lesiyakiwo bantu labafika lesikhathi ezibazana bantu labamkhonye uNkulunkulu ngemandla abo bangekho under the presence of God. Uthola ukuthi kunebantu futhi endingene esikhathi where they will take decision on their own. Never was bawathatha ama decision on their own without the assistance of the presence of God. Uthola ukuthi uyawathatha lama decision ngokuthi uyayithatha maybe leyo ntombazane uyenda kongakhe uyalithatha uyalivuma lenjabu ukuthi libe umyeni wakhe athathe leso sinqumo leso angaphandle kwalokukhona basimakazi. Let me tell you, yonke decision yotawuyenda outside the presence of God ayeke iconcept because moya ngcwele abengeke ukutshela ukuthi it is the right person or not. So the presence of God it is a package that corner. Once you have the presence of God, and they go through the
ejabulisa uNkulunkulu because Bukhona basimakaze kuyipackage yokuholela enthandweni yasimakaze. Hallelujah. You know what's next cut no khona basimakaze njengoba Nkosi ububhize busisike etintweni lapho nalive la uNkulunkulu lithi indlebo yethu la emhlabeni asingayibekele ngoba kunemasela kunemvunya nontabese uyayilimanda lithi ke live la uNkulunkulu asiyithathe bese sibeka kuphi ekhaya lababe ngoba khona akunamasela akunamvunya khona sibe kanjani indlebo yethu kusimakaze ekhaya egamele lethu sikulomhlaba sibeka in his presence. In his presence, it is well by says, whatsoever in his presence, because in his presence. His presence has the provision. What when they are never bossy, but money is abo le kamela Jesu. But that is the babiti le kamela Jesu. But people Moses there. Asasi endele no mama. Bonge bakima kuti babiti le kamela Jesu. Linda Mungu swap falante tukuteno na ekone basmana. Linda Mungu let's overnight into your arrow. Lay arrow. Ya voile deja. Itakasi. Why? Because it was kept in God's presence. Something that is in God's presence, but it also why? Because God can read if you can put it in the near coming through the dimension, and so God will surely provide you according to his riches. Hallelujah. So whensoever we will go, praying outside the presence of God, Solomon is coming, and it's as stand as the palace. Then I said, Fanny, I mean, the palace, the woods, and one month I am the school. The question is, what does I say for me back? What does I say for me back? Because the presence of God matters. Are you in his presence when you are praying or not? Hallelujah. Live la Mungu lithi Jesus asemhlabeni. Wake wabita abafundi bakhe wabanike amandla. It's like he was giving them his presence. Ukuthi awunoloka go with you egamela Jesu ndabe ngithandaza amsheke but asenahambe niye emaphathini basenahambe niye emathini but ningahambi not I need to give you something lokukhola ukuthi kube ngiyona efike lokusebenza phambili. Live la Mungu lithi babuya bajabule kakhulu. But ye imisebenzi beyindlela yetimangaliso lesikona khona. Emadimoni kanjani bakasalela. Egamela Jesu praise God. Jesu understand ukuthi bebakela madimoni bekangalaleli bona but abanana uJesu labaniko sidla ukuthi wabathuma abanike emandla. Niko Jesu athi thobotela ukuthi ubhaliwe ini emagama encwadini yempilo. Why? Because when umsebenzi egamela Jesu wemandla akwenzi ukuthi kube ngolotangena umsoso. Wesinye isikhathi bamaziya le presence yaNkulunkulu uma singakuphili kungcwele singaphili kwethembeka singaphili kushisekela kuhlala enzendweni yasimakathe sitha ukudinga ukuva la ngekhasi sondweni buba sikuba kungalehlobo bathi bangabubasa lokukhona baNkulunkulu sothe nasiphuma lapha eholo sibe makhaya. Ingakho ke ePaul egamela Jesu nakafika esiqinini saseMatha wabona ukuthi lokumqoka bekhona basimakathe bunganani. Bathi noma sebafikela ngomakhanda wahamba yosabela bathandekayo asibusabeleleni ukhona basimakathe ngoba nabo noma kunemandla kangaka but waswaphila impilo yebonakala uphila impilo yesono egamela Jesu uyahamba.
Ingabunkulunkulu lakhona lasuka khona chapter 33 so yabashiya why because baba bese baqala ukwakhukela yila uNkulunkulu ukhuluma ngemihlobiso lithi egameni laJesu lesive lesi sasigqoke imihlobiso. Hallelujah. Lithi ngelidla uNkulunkulu ekubeni lesive sibuve noNkulunkulu akusho sithi sayikhokha yonke le mihlobiso yaso egameni laJesu sase sesiqonda ngosibakathe saphithoma. Lithi lidla uNkulunkulu nabaqeda kwenda lokho le mihlobiso abaphinzana bayigqoka bayishiya khona lapho base bayahamba. Kwesinye isikhathi ukubona basibakathe njengoba bosi akukhona ukuhlala phansi kwakho why because ugcwele imihlobiso represent ipride egameni laJesu wena uyathulile wengokuthi noma ngabe uNkulunkulu asekhile egameni laJesu nomhlobiso nowembetho ukwenda khona basibakathe ukupheshela elegama lisemthando nomhlobiso ukwenda ukuthi ubunjaji khona basibakathe. Kona amen. That is why ngeke bosi ngingakati buda lokho ukuthi kubangwa yini egameni laJesu lokho ukuthi sinemasondo sihlukahlukene isystem yethu lesikhona ngayo kunemasondo ncebe bosi ukuthi ukhanzele khona iattendance yakho bonke abantu labasethu bonke abantu labanemali bonke abantu ababa ngemoto esethu kakhulu bangona ukuthi abamane ba-drive from Stegi to Babani. Why? Because esiteki kude leli songo leli class yale mihlobiso. Yes, ngeke umuntu abathi kungoba kude kuleli lesembabane la esiteki ukuthi umuntu angaboketha imoto from every Sunday asuke esiteki ahambe aye eBabani. Masizama kulandzela ngakhanza ukuthola lesono la yakilo akusilo lesono leli standard nanga la esiteki. Ngase ngayithola umhlobisi ingakho uNkulunkulu wasita thina bathandekayo sayibamba lelivangeli ngalameli phiko lesizalo la khona noma seyintroduciwe nguluka emasontweni lamanye bathi la ishalom awulobo ubone uNkulunkulu ingena nazo nanoma sekuphela ukuthi kulelenge bositama out sekuphela kakhulu nasinakazi kepha thina solomane sibambena nenzalo inkinga sekanjani sayikhumula imihlobiso sayishiya isasala sisafuna ikhamba nayo ngokuba le mihlobiso ngiyo kanye letawe sesiyisenta ngazo ukuthi sine-provision nabe ngokula phunda kusebenza liva umuntu ethu ukuthi bakhokha labantu ngiwo lo mhlobiso lowakhastika umhlobiso ujika my God wayingenela inkonzo wayingenela liva uNkulunkulu lithi lo mhlobiso la le material labakhanayo lelithole legolide kwakuma-jewelries akho. Let me tell you, if umhlobiso umuntu akukhona inyewe ngokuthi nangabe usuke esiteki sokhohlwe emtithu kulifaka la ukukhula uthi umhlobiso kumele ubuyele emuva ngilandzela umhlobiso wakho ngikhona ntokuya ntokhona endlini yasimakazi nasibuka sithi manje bomeke namhlanje wabonakala umanabadini uthi labantu batawuthiko nabazana echambe nje ipride umhlobiso lizinga lemigaqo lemnandi ukuthi ngachaza ukuthi mabezimanje sikahle sinje ngiko kulidla uNkulunkulu lithi-ke bafati bangathini bebathi hlobisa ngani egameni laJesu bebathi hlobisa ngelinye ikhansi labo nesimilo kwesaba uNkulunkulu hayi laba balamuhla ngakhona sebacabanga ukuthi endlini yaNkulunkulu ufuna sichabe simengekela sikhithalishe umhlobiso ngifika njani la umhlobiso bathi ngibona nonke lapha umhlobiso ishumayela kahle uma lakhona kumthawula ngaphandle bathi ngibona nonke natural egameni laJesu because umhlobiso wazwaba into umhlobiso egameni laJesu utawela kube sithixo sakho mabezana uyaguquka kube sithixo sakho. Why? Because umhlobiso ubeka waba yinto nokwenta ukuthi wena
ukhanza ubukeka ngayo, ubukeleka ngayo ngokuthi unani unemhlobiso. Umhlobiso la umuntu uyambona wagcoke umhlobiso ukuthi ethatha. Umhlobiso la awugcoke kahle umuntu, umhlobiso awugcoke kahle aze awubhazele imcici la ekhandeni. Awubhazele nanemacicici la endlebeni. Igwale indlebe igwale emacicici mathi ngo. Ubese kuhamba kwakhe kuyahluka kuyashintsha. Kuhamba kwemuntu nomgabe imihlobiso ngathi inqeqe ngathi silwane. Uyashintsha. Why? Because lo mhlobiso kumele afune ukubonakala ahambe majestically. Unemhlobiso lo muntu. Sibizana Israel sasiphume ngomhlobiso. Umhlobiso waso wasekele ukuthi uNkulunkulu simgaza ayinathi ngosisikhathi. Samela uNkulunkulu wafuma wathi Moses awunolonga conquer this nation. Sinento elikhulu yashiya lesizwe sakho. Why? Because bekunemhlobiso. Umhlobiso wasiyasikhathi lelikhaya uyalibhida umhlobiso. Nithi imali liyibona incane but ayifake ngekhali make Mkhwanazi i-item ukuthi kumele kothengwa umhlobiso. Ngibesa ngayo ubaba. Ngeke amshaye. Ngeke amjule. Ngeke bese uyamayilandela. Ngibesa ngayo. Umhlobiso now understand ngendlela odlule ngayo. Kwesinye isikhathi sathana usimbonye size sithenge ngisho ibrazi sicaba ukuthi sithela ugolide. Solo ngifuna ukubonakala ngikhathela. Mina ring yegolide. Mina necklace yegolide. Bobe bami begolide. Only to find out igolide. Umbalo uthatha igolide. Umhlobiso ukwenda ukukhula ngokukhambula inyewe ukuthi Solomon ufuna kwendela baba into leqala ngemhlobiso. Umhlobiso bathandekayo amandla ukuthi unedimoni enjani. Lento uyigqoka amaphithe noma angakajumiseli ngayo uqhubeka phezulu uyesenze uzofuna lomunye umhlobiso. Indaba yemhlobiso bathandekayo soyikhuluma ngenye indaba because of time. Ngathi ngishada njengoba ngosini yami uyakudima competition yemali ngafike ngajuluka estage zemoya. Hawu ijulela kangabi mase manquma ngathi ngabe ukuthi umsebenzi kodisi ngawuthengela lo akami ledulako ngoba ngaba ngo-3,000 ngiyamthengela ngithele umthelele ngoba khona umjosa mendlini wathi uyanti ukuthi nerile nawathi ngalezulile handicraft manje siwaqupha khona ashiba Sinzana satozana ngikho sithathe zabambi ukubisaya ezulu. Zafika. Le lapho kwaba mahlinza le ashiki. Bese soyabuya wona ngombanje umoya wemhlobiso. Sisile lena sisi. Yasustain. Lena sisi. Yasustain. Ubanje umhlobiso ipride yakho uphuma uNkulunkulu uvukela khashana. I want us to get to the scripture. What's in verse 15 and 14 and 15? What's in Moses? Decision made outside the presence of God. They are bad decisions. They are not permanent decisions. There are decisions that are temporary. There is one who say, "In couples will last only 6 years." Why don't outside the presence of God? You know, the presence of God 15 marriages in those are the last level. It's who we need a sabelo, sending alarm. If the Bukhona little botana, yase yakeda ishonge, yase yahamba to the far country. Yafike yadla lemali yayo webonakala nebankani in the far country. The prodigal son was no longer in the presence of his father. So whatsoever belonged to him, perish.
live laNkulunkulu lithi le mali wasinakayidla le evenele ukuthi yaphela imali egameni laJesu yathi ngokuphela imali live laNkulunkulu lithi walamba wathi manje uhamba waya ukudla imithumba yebhuluku live laNkulunkulu lichaza bona lithi wase uyasanguluka ekusangulukeni kwakhe wathi ngiyawubuyela kubabe kufike lithi babe ngonile kuwe nakuNkulunkulu angafiki lapho namagama wakhuluma ukuthi how many of my father's servants that are having enough egameni laJesu ekhaya kaBaba but here I'm a son starving to death. I'm a son and they are servants but badla baze babeke microwave uthi ngakho ke ngiyawubuyele kuBaba kufike lithi babe ngonile kuwe nakuNkulunkulu angisafanele nokuthi ungangibika ukuthi nginomunye wabantwana bakho sala ungenda sisebeni nami kama ngithole kudla ngithi manje ngibekele ngaphandle ufika ama-senses understand ukuthi lokudla lokuthi kuze kube labakhona ukubeka ngaphandle but bathi seven is because of the presence of the Father lokuthi bale under my Father's presence they are able to have plenty until bazibabele nangaphandle eceleni so le mpatha lahle if you have ama-senses you understand ukuthi inkinga yami hayi ukuthi ngiphelele imali but ngaphuma phansi kwale presence yaNkulunkulu live laNkulunkulu lithi wathi nakabuyela ambona uyise khashana wagijima wafike wamhlangabeza wamanga wase kuya la wase kwa celebration now yonke inhlupeko yalento lahleko ayisasiyo ingcenye kube asasithuthukutha ukuthi kumele ngibathele la ekhaya se responsibility yabani yaba because la ekhaya laba besesebenza kukhona bakhe sekubabe labona ukudzinga kuye esibhedlela udzinga konke kiba sekuphelela it is the Father's responsibility ngithe the presence yaNkulunkulu ipackage yabonke lesikudzinile. That is why the man ke manje masela abafuni kuyiphilela impilo kuyiphila impilo engcwele takuthulisa uNkulunkulu babe nalokukhona babiwe John athi nakugcina lamavi ami mina nababe uNkulunkulu sihlala phakathi kwenu meaning now you have the presence of God through the word so now bantu ke abafuni ukufunza baligcine baleke egameni laJesu babese sebahamba bayofuna ngosiyana babese bahamba bayofuna the artificial presence. Le presence de Taukacho, le presence de Taufawel, le presence de Taukacho, why? Because abafuni kuhamba njengana sibe nasi uNkulunkulu la khuluma ngasukuthi sine into lenkulu uthi uNkulunkulu chapter 34 uthi Moses uyela ke nemashela manje sesiyo wabatala manje ngoba somedlulile vele ayike ngisamba sentahamba naye but ke before uhambe nani akaphinda abantu lamanye manje bathandekayo egameni laJesu ukhona basimakaze bazalwane ukusimamiswa live laNkulunkulu. That is why abantu abaningi bafuna lamabandla la prophetic bavila bakhale vila uNkulunkulu bese baba nalokukhona kukhona baNkulunkulu baprofete bo bangqonda ukuthi bangamanye benina university ayizala khona bethi ngiditsela imali lokho kwasiko nokubanelise egameni laJesu lithi uyalinda uthenakile egameni laJesu bangqonda ukuthi singamanye sihambe siditse imali sikufuna prophet evelele ukuthi why? Because they are failing to keep God's word which is the presence of God. And many of us are let's pull on the basimanga sisuka sifuna lophila lempilo ibekabili esikhathini esiningi lokuphuma kwethu kule live laNkulunkulu lelisukumelele kukhona bake sisuke sifuna lophila impilo lekabili sesivile ngokuthi letizaba letiphinda bonke kulela bandla lamakhelwane bayareceive bayaphumelela siphume sishiye kungcwele siphume sishiye kuqotho basimakazi sithi sifuna kuya ngale nasifuna ngale sishiye ukuthi okay kukhona bamle bandla le kuze kube nakho ufuna kule njalo ugcoke isikipha salomfundisi ufuna ufake libheke ngalomfundisi utabe sekahambela ingawo namake wazibona kukhona bakhe lathina sangasizwa abe kubeke kuphi esifubeni abe kufake nasifubeni asangasiziswa naye bekathi ukuthi lokho lekugabela lekufakela lokuhlala lokukhona abanye bandla lenkingi
Bukhona basimakathi sifamba ngani? Sifamba ngelizwi laNkulunkulu. Sigcina ngelizwi laNkulunkulu. Egameni laJesu. I like it in King James, verse Psalms 88. Then we pray Psalms 88. Abantu ngalo King James. Sitawuthandaza egameni laJesu. The presence of God is necessary. Busidzingekile Bukhona basimakathi. Busidzingekile 88. King James. Nakakhona lona verse 2. Egameni laJesu. Angithathe lapha sabana. Verse 2 uthi sihlabeliso lesuka Bukhona is the leader of the praise and worship team. Bukhona ufike la sigaba sebumunyo his life egameni laJesu kwaba ngemalanga lamabi emalanga ekufikelwa usizi uyasibhala ke Bukhona lesihlabelo lesi egameni laJesu sihlabelo sekukhala kuNkulunkulu kunemagama lemathanza wale version sesitawuthandaza uthi lo verse 2 let my prayer come before you and really enter in your presence, incline your ears to my cry. Namathelisa indlebe yakho ekhaleni kwami. Engathi umthandazo wami ungena njani? Let my prayers come before you and really enter in your presence. Ungathi uya-understand Bukhona la ekuthenini lo mthandazo wami nawungeke ube ngekhathi ebukhoneni basimakathi kaba umthandazo wamagama lapha ephukile ngemoya. But namagama lantawakhuluma afike awele ngekhathi kwalobukhona basimakathi. Surely goodness and mercy will follow me because afike awela ebukhoneni basimakathi. Shall you rise and pray?